Kokole ke whanga benga hi tawhatapu tau pek whaket pe me whain. Ke tāmo mau mawhapalu ke whakata tau programa hawhi haua koen pe me kāinga lotu toi tapu. E otua ma lotu kore ka te koe. Ke tālai po uri me mau ngahi te mai. Whamolo mau ngahi lotu maka. E tuku mua ke whahino hino ai mea ku mau tui ki ai. Me mea ku mau mui aki. E tohi tapu koe wholofora maa ni oni ai a Fiona. Jesus Christ ko alo ko mau whamu ui. Amen. Ko tatele rei mo tolo tau pe hoi me kainga tau wha whelonga ke tau programa hawhi hua koe ni. Pea o ko whia bita he mo tolo kau mai ke tau programa koe ni. Pea tau tokanga i he programa koe ni ki he lau a sias mamonga. Whampa ke o mai mea koe ni. Na witonga o whanonga o vare au bita pe he na tau maloto e fuka tau whanua ko i ko pekia e presidente e mamonga. Mamonga ko ka whanua ia. Ko tau maloto e fuka ko i ko tau pehe ko whanua, taki o whanua. Whengau ek mo tau whanua. Maini peka teo o ulahi a pito e tokon whapaanga ai mamonga o whaika tau pureanga. Pea ku kamata ke hange ku mahino, ku loto lahi a pito mamonga ia. Ke nau whotu mai tokua. Mo oniange e nau tui e nau tolu he toenga. Ko mea mau inga whugeni tau whapapa wito ke reki motori kau mamonga, pa ko taha bene whongo tau whapapa ki a kakai, mua siasi. Ko tau lea ki he mo oni pe koe loi, o mea o tui ki ai ka inga lot ko ia. Pea na ku lawe ifo i he media sosiale pe he tamataha e pe he tokua. Ko e hingoa e siasi o Otua, koe koe siasi. O Jesus Christ, kau maa oni, ngai au ki mui ni koe koe ingoa ia, ka kai lotu koe ai Otua, whainohina ki tau tolu ki ai, ihe tohi tapu. Kaike, ko mea ko whiwhia kau mamonga, ko nau koe nofa tohi tapu. Pea mon wena mai be tohi ia ko tolu ni whai mo hai ki whatonu ia, kau tohi tānaki mai peke mo tohi tapu ki ai. Ko whamo peke whamahina o biti ko tohi tapu, ko tohi ia whamanawa e Otua. Ko tohi molo mona, o ikai ke kau ia whamanawa e Otua, ko hui e ko tohi tapu peu ne tā mai ke te tau tolu e whamana wai ai ngai tohi koe ni e lau maario o e Otua ne takina ki nau tolu na nau whai e tohi koe ni ngai tohi tapu pēu tunga e tau lau koe tohi e whamana wai keke koe hingoa koa o e siasi mo o ni koe siasi o sisu kalaisi pēu koe hingoa koa o e kakai o e siasi koe ia koe kau maa o ni oni o koe benga e mea leia e mamonga ko weo ko tue pita ke vai hongo fulu pa ko e kai ngalot ko tau hi e awia o ko whai e vai hongo fulu ko tue pita ke ngai wha e o ngeri o ko nau whai alme ap ke api nau ke i tonga nau whai e ngai ko ia ko whakaukau a weo ka me ko lawa e mamo ngā whai ngai ko ia e ke tau lawa e tau tolko tau tui ke mea moni kei ko tau whengen ke tari whiu ko ni e ulai pe ngai mea te pēr ulai pe ngai mea hanga ko e tol tahai o tua e mahino pita ke kau tole me toi tapu o ikai ke tolu e Otua hanga tu e mamonga. O ku taha pe Otua kau iai ha toko tolu. E whataata pe ko ngā kunima, ko e toko tolu, taha pe. Ko e toko tolu, ko e tamai, kalo lau maare maarioni, kau ngau taha pe, ko e taha i atu. Aia, ko mea mau inga ke tahanga whatoka ngai. Ulai pe ngai mea ia, whaam ke tau toka ngai ai, ngai toka te rene mamonga. Ka ko whaamo ke tau toka ngai ke whakau koe. Ko e moni koe nai pe e Otua, ke ui hono siasi, pena pe Jesus Christ ko sias mo nia e ui ko sias o Jesus Christ ko pole ta hoge toi tapu mahino pele te tolo no fai ke e toi tapu ai sias ha mai sias tau kau ki ai ko sias ha mai o ki ai e kakai ai ko fa mo ui na to ko me na tu ki ko Jesus Christ me ko me kakai te kai ke fa mo ui e ko Jesus Christ ka ka wang ha lai fe ma ui ke fa fo o na mo ui e na tu ki ko Jesus Christ ai ma ulo wa mo kulupu ya ko ya ai ngo supiesi ko ya i he sias ha mai. O kui arewa sias tai ha mai. E ko sias tai ha mai, ko sias mo oni, ko siasi ma oni mo taha peia o e Otua. Ai ko siasi blau kia he peluwa tahawa, vesu a tolu kago mo hokoni, ke mo onga sayone, ke kolo o e Otua mo ui, ki he Jerusalema mei langi. Pea ki he whakataha, e kau angelo toko lahi, tai whaalaua, ki he whakataha anga lahi, pea koe siasi o tangata anga tonu ko whakahau whawhara tonu tau e ki whawhetai ke to ai koe siasi ha mai siasi tai ha mai siasi o Otua o kuia koe siasi o tangata anga tonu
o whakahao. Ai, ma bebe ka mamonga iyo, ka mea maunga kaya Koe Siasi ka o maa ni oni. Ka koe ngafu ka mai mamonga Koe Siasi o Sisu Kraisi. Koe hingo ia Siasi, koe rama he pelua Koe Siasi, koe hingo ia ni Siasi koe Otua koe langi. Koe Siasi o kauanga tonu ko whakahao. Koe ngahi koe whakataha ngalahi. O kau geai ai kau angelo to lahi kai whalaua. No whakataha ke Otua ilan. I kolo koe ko saione, monga ko saione, e kolo ko Serusalema. Ai, o whai whakataha koe ai i he tui. Ai ko koe koe tau ke tui ke Iko Sisu Kraisi, o whakataha ki tau tolu ki ai. A ki tau tolu koe tau estui ke Iko Sisu Kraisi, tau kau tau ke siasi koe, tau siasi tau tau siasi koe ia. Ai siasi lahi koe, o ka kauanga tonu whahao. Ngai kuonga kotoa peo i tani, ti koe ngai kuonga pe ki muini, ngai koe lai mamonga, ngai kuonga kotoa pe o i tani ti. Aia, mawinga wili whakatonga e fui mea koe ia. Koe siasi tai haa mai, koe siasi mo oni ia, au kuea koe siasi, koe kauanga tonu, koe kai koe whahao, koe mea Iko Sisu Kraisi. O kutei me whahingoa mai au lak Timote vai tolu vestani ma o siasi. Ai ka tohi whaka Paula ka Timote, koe ne tohi ki whainoina Timote, ke ngai mea koe ke ne whai aki, e sias o Otua. Ai koe lak Timote vai tolu vestani ma o pe ka ilonga e kutua ia, toke pe para kapati kutua ia. Pea ke ilo ai mea totonu ke whai e koe e whare o Otua, ai koe siasi o Otua mo ui. Ko hono pou me tuunga o e mooni. Ai koe siasi o Otua mo ui. Church of the Living God. Ai, sio koe siasi o whahinga mai koe Paula i a Timote. Koe ki tā mai koe siasi o Sisu Kraisi. Ma hoinga pute fui mea koe ni. Koe hui e koe mea koe e toi tapu e, me tā mai ki te kato koe siasi o Otua. Anga siasi koe ngai tohi ka Paula. Ma teko Paula tohi ke ngahi siasi. Rakirin tova raki vesi ua kau Paula. Na hui koe apostola Sisu Kraisi. I he finangalo o Otua. Mo sostine koe tokoua. Ki he siasi o Otua. Aia o i Korinto. Ke teki nau tolu kua whakamaa o ni oni i a Kraisi. So maoni ngā mwhoi mea koe ne ua kou. Ramai koe he māmonga koe ke teki tau tolu koe mwhoi mea maui ngai. Koe riu ramai. Koe siasi o Otua na tu i Korinto. Koe ramai koe siasi o Sisu Kraisi. Siasi o Otua. Tu i Korinto. Ka koki nau tolu kou kau ke siasi koe a koe whahinga. Kua whakamaa o ni oni i a Kraisi. Ai mwhoi ngā pita koe koe pepe ke maa o ni oni koe kou kau ke siasi. He ko tui maa ko whainga whakaukau e koe, tau whikuki mo ia, maa ko whakaukau e maa monga, to koe ka pau papi koe he siasi. Pau koe alu koe, e kau koe he kau maa o nioni, ka koe siasi o Otua i Korinto, koe ka kai ko whamaa o nioni i a Kraisi Sisu. Ua Korinto whahe uraki, ves uraki ko Paulo, ka apostola Sisu Kraisi, finangalo e Otua, no Timote ko tau kai ngā ki he siasi o Otua, i Korinto, whakataha mo e kai ngā maa o nioni Filipe, kui a keia ko toa peia, a keia koe vai whanua koe na tua Korinto i Karisi, o inga kia koe ka kainga maa o nioni ko tau pe koe kai po whamaa o nioni, koe mea nau tui ke Iko Sisu Kraisi. Ai te tau tu glawe ke whamaa o nioni koe ianai, koe sas koe tohi koe i Karetia, ki he ngahi siasi i Karetia, ke dek motolo e ofa, me merino, me o tō koe tamai, pe mo tau Iko Sisu Kraisi. Ai nā ne whoaki ia koe uhi, koe tau ngahi anghala, koe ke ne whamui ki tau tolu, me mama koe. Ei, pao peko koe siasi Karetia, mana peko siasi o Otua koe Karetia. Ka koe kakai koe unofo e siasi, koe kakai na e whak e Sisu Kraisi ene mo ui. Koe koe tau ngahi anghala, koe ke whamo ui ki tau tolu, me mama koe koe tau mo ui ai. So, hai raki, ves raki, ke kainga maa o nioni oku i Efeso, pe ke kakai tui i a Kraisi Sisu. Maino abitu koe kainga maa o nioni koe, ai koku i Efeso, koe kakai koe tui i a Kraisi Sisu. Koe maa nioni koe ke maa vahe, koe koe mea ia koe hanga e hasiasi o ange ke ataha. Koe koe tu unga ia o ataha koe koe ne pe, koe ke te hane anghala, koe ke atai maa mani, tene lava pe, koe ke hane anghala. Ka te ulawa, pe moki motoro tui ke Iko Sisu Kraisi o lau, koe kainga maa nioni ki tau tō. Koe hui koe ha, koe koe tau tui ke Iko Sisu Kraisi, he ko awe Kraisi e ngahi anghala, kai mai ne maa nioni o lau ia, koe maa nioni a aku. Koe se whai uraki, vesu raki, ke kainga maa o nioni moanga tonu i a Kraisi o i Kolosi. Okay? Kainga maa o nioni moanga tonu i a Kraisi. Eia, mai na pere tō koe kau maa o nioni koe o e aho ko toi kuonga ko toa pe. Koe ka kai ko wha maa o nioni i a Kraisi. Koe kau maa o nioni koe ngai aho ki mui. Koe kau maa o nioni o e ngai kuonga ko toa pe. Koe siasi a koe siasi whalangi kona tau sio kai kai nai.
ia he pelu wa he uowa, wa he watahawa vesu atolu. Koe siasi o kau ke kawanga tonu ko tō pe, whainga ko tō pe, talo tu wau mai mea ātama. Kai ko tō pe ko whamaino ni ki nanai, he nā tuk whamaino ni ko tō pe ki tau tolu kātoa whatamo ki nau tō. Ia Christ. Koe hui, he nā hanga he o tō tau mai e Paula e Roma vai, tolu vesu anima me wano, na whakalaka pe o tua ia, he ngai hala ko tō pe, na whai mō sese te vita, mō ki nau tolu ko tō pe, e kau maha ni oni koe fua kau mo tua. Me whakalaka pe o tua ai, ka he toki whamaha ni oni ko tō pe ki tau tolu, e whilau rau koe na whai e ko si Isu Christ. Ko rakte Salonaika vai uraki, vesu uraki, e pe he ki he siasi, koe kakai te Salonaika, oku i he Otua koe tamai, mo e ko si Isu Christ. Ei, e oku i tamai koe siasi o si Isu Christ, koe siasi i te Salonaika, i he Otua. Ai ka pau tau bewe ha eria via i siasi, siasi moni koe Otua. Siasi koe na fotua ka apostolo, koe siasi koe tau bewe siasi moni ia, koe siasi o Otua. Siasi koe te Salonaika, oku i he Otua, mo e ko si Isu Christ, i ke te mo tola alo ofa, me merino, me Otua koe tau tamai, mo e ko si Isu Christ. Mo te Salonaika varaki vesu raki, ki he siasi, mo e kakai te Salonaika, oku i he Otua koe tau tamai, mo e ko si Isu Christ. Isu mawinga bita e whainino ko ia. Koe siasi kakai te Salonaika, koe kakai a koe e kolo, ai koe siasi whakakolo, koe ke pega fu siasi whamamani la, koe siasi whakakolo, koe siasi e Otua, ai koe siasi e kakai koe e kolo koe, kakai koe nau tui ke si Isu Christ, kakai koe whamaino ni a Christ, oku i he Otua, koe tau tamai mo si Isu Christ. Sai koe lea siasi, fui lea koe church, mante koe fui lea whaka he pelue, koe fui lea koe kahal, te tau tuki lau ke, nai Q-A-H-A-L, kahal. Hau mea fui lea koe kohereti, koe no passive, participolo ia foi form koe kahal, pa koe uhinga koe tangata malanga ia koe siasi. Ai koe kohereti, koe tangata malanga ia siasi. Kono hinga kuia tohi koe koe tohi a tangata malanga. Kaike, kahal ai whakahe pelu, ekelesia ai rea whakarisi. Ape kulai peo mo whanonga mo atolai. Ka koe fuirea church ia koe hau e me rea whapitania mo tu, koe kiriake. Koe kiriake koe hinga koe Lord. Pena ngawe ake Lord ia, e whamatara koe aho sāpate, koe aho koe eiki, koe day of Kiriake, koe day of the church. Pero alupe fui rea e Kiriake o hoko le vai, koe Kiriake o spela K-U-R-I-A-K-E. Koe hauwe me karisi, Kuriake. Pe hangrewa he whapawhabitania ia koe Kiriake, K-Y-R-I-A-K-E. Pe hono o alore o mao no spela ko C-H-U-R-C-H. Ai ko hinga church. Ko hinga pe ko eiki, ko me ai eiki. Whakaukau ia, ko me ai eiki ko si Isu Christ, pe ko me ai eiki. Otua mantu ko hingoa Otua, ko Lord i whakamotua ko hiku inga ke Otua. Na kamata sia i teni. He vloga Paulo e veso vai nima, pe ko ves tol taha ke tol. Nda ke pe ke to kamata ia senu wesle, pe ko so se fasamita, pe ko pita, hai kakai ko no pena to kamata se smole ma. La kamata sia i teni. Ko lawan ko Paula ko ta no Paula ke no formali, pa pe me Paula so vai nima ves tol taha ke tol ko me an e tu kuange e tangata ni tamai mo ne fae pe a hoko ia ki hono wifi pe e kakano taha pe a kinau. Ko me fa rilo lahi e ka ukau e gurea ki a Christ mo siasi. Ka mouta ki taha ofa e tangata ki hono wifi wange pe ko ia pe a ke whakapapa e fine foki ki hono usepani. Aia, kamatala Paula ke fui vesi ko ia se neswa he wako pe mai kupau ki tu wange e tangata ene mātua kai pi ki tai ki hono wifi ke na hoko kakano pe tapa pe me Paula. Ko me misteri ene, ko me whakarilo ene. Ka ko rea i ke Christ ono siasi. Ai pau ke tau tukuange e ki tau tolu e mātua. Ai mea ko whakawhalala e tau mo ui he mama ko eni. Koe ka tau pi ki tai ki a Christ, ke tau hoko o kakano taha mo Christ, ke tau taha mo e eiki, i ono lau mario tau sino taha, kakano taha mo e eiki. Ka tau peoreo Paula, ka, mo ta taha ofa e tangata ke ono waifi, angepe ko ia, ka ke whakapapa, ai fe fine foki, ki ono husepanit. Aia, na kamata sia i teni, koe kahe koe tangata mo e fe fine, i misia, pe koe vi sone o e siasi. Koe vi, e kamata anga, e nofo mari koe e tangata mo e fe fine. Koe ne hawa ke ngatanga,
Whawa tahaiwa, ngatanga toi tapu, o ku hare vai, ta koe uhinga e koe sio ke taani ai lami mohono siasi. Sio koe whakaukau e koe uhinga paro. Koe ofa koe tau tolu, koe ngahi se pani tiko, tau ngahi waifi, e tau ofa hange koe ofa kaiske siasi. Koe hanga nofu koe so tau ngahi waifi ke te tau tolu, hange koe hanga nofu ai siasi ki ono e ki ke siso Christ. Aia, koe fui mo tolo e koe whakatu koe siasi mo Christ. Ka o mai ia whakaha e te tau tolu, e tau ngahi nofu mari. Koe tai ngai mea koe whiwhia e ki Jesus mamua, koe wike na pou i nofu mari, nofu lere, koe ke pe ta paro pare man mea koe toa pe, ka koe pe whiwhia koe nau teke. Hai mo i koe whiwhia koe nofu mari. Kake, koe siasi na kamatai i tene, reke to kamatai ia John Wesley, pe ko Martin Luther, pe ko Peter, pe ko Joseph Samit. Koe aho koe i whakamoto, koe ui koe aho o siasi. Ia koe mendo ni tau mao mea whakaukau koe o siasi. Koe aho siasi, whamatara kia ia tiu tarono vai ongo furu ves wha. Ko Moses e ne rea ke kau Israeli i toa wha. Pena e tohi e, ako ne whamatara ni ke mea koe na whai koe he Otua koe, i he mo unga e aho e whangofu, mpo whangofu nani ia i he mo unga o whio he mo Otua. Na e tohi e ia e ongo makalafa la whatatau ke uraki tohi. Koe whikau e hongo furu, aia na ne whora ake e si hova ke te ki mautou, i he mo unga, me he lotonga o e afi, i he aho e whakataha, koe fui rea i, koe aho e whakataha, koe aho e kaharapa, koe aho e siasi. Pena e tuku mai e si hova ke te, ai ko whea aho siasi, aho e ne whitaurake o tua mono kakai Israeli, monga sainai. Ma tenga nau toku laki whitaurake koe nau laki whitaurake mo nau o tua. First time, nau whitaurake me o tua. Porque na hoko veta rogu me Otua. Nere na usio ka fotunga e Otua, koe ka sino e Otua tapu me Otua, ke hange koe whamtana koe pehe maamonga koe, sino kehe tamai, sino kehe alo, sino kehe lau mai manu, koe ka sino e Otua tapu mo i. E nere ke hama no fotunga na ana ne whahai e ke no kakai, na whetau lako i mo unga horepi, pero mo unga sainai. Kana e ongu mai pe nerea, pe neanga hiki tohi e nerea, o ai he maka tohi o maia, ke a Moses ke nau lau. Aia koe siasi, koe aho e siasi, koe aho e whetauraki ai Otua mono kakai i ene whorofora. Pika deo, koe ohinga i o siasi, koe definition i o siasi, koe winga i siasi, koe hae siasi, koe siasi, koe whetauraki anga ai Otua mo e kakai kone huhui i ono alogo Jesu Christ. Ihe ene whorofora. Nā whetauraki ene whorofora, koe hei koe me mawinga e koe ne whorofora o ku haua e Otua tapu mo e ku haere mai Otua ke whiohi mo ki tauto. Koe ne whorofora o ku haa mai no whinangaro ke te tauto. Koe no hinga e tau behe, koe ngai sias koe nau rea ki nau te whorofora e Otua. Kai koe nau tui whasoto mama ngai me behu, nau tauhi ai tori ki nau tō. Koe hui e nau whakasi isi ki nau tō ki he Otua ku tāna ke toi tapu. Pero ngai sias koe nange koe tau behe koe muslimi me mamoa, nau tui tānak me nau tohi a nau tō. Tohi e meitua. Pe kai bima katolika roma, no tānak me nau tohi na tō meitua. Ki e tohi tapu. Maina te tau tō koe Otua ke heu nau lot ki ai. Koe hui e koe Otua e tohi tapu, kau nau toi whakalahi ki nau tō. Ke mea tohi tapu. Manu whekau e te whalono mai whāko. Whahawa he ua ke o na tau toi whakalahi. Ke tohi ke whorofora e Otua. Kone o mai ke te tau. Eia, koe aho e siasi. Koe aho koe ne whetau lake Otua mono kakai i toafa. I ne whorofora i mounga sainai. Tala mai te tō whamanat me te tau tōre ngāi vai whitu ves tolu walu. A Mosese. Ko Mosese e na i he whakataha i he toafa. Pe koe siasi i he toafa. E koe whuirea whokia. Ko no uhinga e whuirea ka halo koe whakataha. Ko no uhinga e whuirea eklesia i whukawho o ekarisi koe whakataha. Whakataha. Ai kakai o Otua, kakai koe ni hu. Kai ke, koe whuirea ia eklesia no lak ngau e koe i he whukawho o. Whambeke, koe na whaika humahi ki tō tahai o meu ne iloanga mea. O ku haa e ia ngau vai tahai wa ves tolua. Ai whataha koe na nauanga ko whatanga i a Saula. A Paula, i Efeso. O ku ue koe siasi. Koe siasi koe whataha mai whukakai koe. Aia, o ku ngau eke whuirea ki a whataha pe. Ka kono o mai koe ki taim koe, o mai o ngau koe ki kakai ai Otua. Koe whakataha. Ai kakai na hui mai e Otua e eko si sukrasi no tātaa. O na whetaurak mo e Otua. E ne whawha. Kai ke, mā tiu vai tā anō ves tā walu, mā koe ves mā winga bito e ko tu mea i pēhe tō la. Ai kou pēhe ai pēhe kou tarat fo ke te mō tōlu. Ko pita koe. Pēhe te ulanga kou siasi i he makani. Pēhe kai la wa i e ngai matapā o he tesi. Io, mōna pēhe, mo pēhe mai, u whawhoroma sisu, te ulanga kou siasi. Siasi o sisu. Kau koe ke pēhe mai,
pe whakahingoa se koe siasi o Sisu Christ ko maanyoni ngai api mui. Koe ke kawe whai mea koe ia. Ko pe me bete langa no siasi. Ko heka koe siasi. Ko mea koe ne whanonga mai, tau whanonga mai me whakamotoa ko Isleri ia. Tau hao mo ki tau tolu wene ka kai kua tui ke eik ko Sisu Christ. Ma tui ko Sisu Christ koe misa ia i o hasi o misa ia o Isleri. Koe mea tau tui ke eik ko Sisu Christ ko hunuki ki tau tolu. Me paula loma vai tātaa. Atu ki tau tolu ngai wā o liwe wā o hunuki. Ke fu teftoi o liwe ko Isleri ia. E ko ki nau tolu e ko nau tolu ngai tala ofa koe ni Abraham mo Isaac mo Jacob. Mo ke mo ngai ha e matakari hong fu maua. Kuna tole ngo fuakawa, fuakamotoa me fuakafo, o kuna tole kau matu a koe tau lau koe kau matu a hanko Abraham, hoko hako Abraham e Sisu Christ, koe ngai tala ofa na whai ke te ngau tolu, o kuna tole mai whenga lotu. So koe ngai mea ko toa bina whai o toa na whai e ma Isleri. Peke ke tau hanga tau toa whataanga Isleri, koe ki whataanga e he o toa e toi tapu. Neo me nau tai tui koe i he ahoni. Pako whamea koe whamai no me te ahoni, ko Isleri koe ahoni, ko Isleri koe ka kai ai Otua. Nere ke nau maina tō no fo e whanua koe ni ko pēka whanua ka kai ke. Nanga o toa ia taake ngai ka kai fitu koe na nau no whai a hevi mo, se pusi mo, heti mo, kea kesa mo, whewhua. Kai ange whanua mana tō ne palo mesi ake te ngā tō e senes whaitani ma. Koe whanua eo ki nā tō, ia mo ni kuia kau sōtia e ngā tō, ka mo ilo lau ka Isleri. Ka pau e tuku e Isleri ni mea tau ki laro ke ki te ha Isleri e whakauha ki nā tō e kau are pia. Kono uhinga ia o ku malua e tau o ki Isleri koe ki si tu a kau sōtia. Tōn ke tau hanga hufia si kau sōtia o nau malu i tau moui e tau o ki Isleri. Koe ke malu pe hao si tau whanonga hara. Kake, ko koe ngai ki lawi ki hei koe hei ke tau bena tō koe siasi koe me bena tō ki hoko mai senturi koe ni pe koe tavalu a tolu, pe koe tawhitnu a tolu e sengu Isleri mo so se whamita moai. Mole ke mama. Koe siasi koe mea ne whai he o tua whotutu he o tua kamata anga. Pe kono siasi e kone whakatataha e ahon ki se whai mafo ui langi ka kai kua tui ki eiko si Isu Christ. Pe koe uhinga e whakaukau. Koe siasi o tua. Koe siasi o Otua. O ku kau ke e kakai ku whamao ni. Koe mea nao tui ke eiko si Isu Christ. Sai koe harawa hingo e kakai ku kau ke siasi koe ia. Sai ia ngāo mai tātā we zua no tala mai ke te kau tō. Koe ne i loia e koe aloen koe pāne pasa ko kumi koe saula ki tāsusi o whakafoki mai pa ne omia ki Antioch. O se tau e hongfu maa whaada mai paula ni no foro. Pe nana whakataha mo i siasi e tau kotoa o ako ke a kaitolai. Ei ko pāne pasa mo pau. Nā ako naki ake ngai mea ka apostolo ai tui ke eiko Sisu Christ ke maua e whakamo ui tau ngahi ang hala. Pe tomu a ui Antioch e kau wako ngā koe kau Christian. E na e ui be a siasi ia koe kau wako ngā. Kau wako ngā eiko Sisu Christ. Ka nai tomu a ui koe kau Christian. Fwere Christian e kuhinga koe kakai o kalaisi. Koe kakai o ku kau ki a karaisi, koe kakai o ku kau mo karaisi. Pea kute ngā waki au lak pita wai wha, ves ta hano, fwere ta tau pe, ki ono whakatanga i koe si kau Christiane. Aho ni kau whanongi Nigeria, me ngai whei tupe, si whatanga e mu i a kau Christiane. Koe ke pūrea ki tau tōru, koe kakai ia, o siasi, o Otua. Whatanga i nau tōru koe nau tuu, he mo oni e wholofola a tau Otua. Tamarewa e pita te tau tōru, lak pita wai wha, ves ta hano, ka oka tau tea hataha. Koe uhi koe neanga whaka Christiane. Ke oa nā māia. Kai oa mua. Kai tuku mua e whakaongo re rei. Ke Otua koe koe ia. Koe tau te ata koe koe neanga whaka Christiane. Tonu ke tau whiwhia. E koe hingoa e kakai e Otua koe kau kino siasi. Koe siasi o e kau Christiane. Koe siasi o kakai whatanga. Koe koe nau wanga whaka Christiane. He kono winga e whamaa ni ki nau tolu ia Christ. Pea umo ui e maa oni koe ia. E nau tō o ngā mo ui. Aia, koe kakai koe whamoa anioni e tui. Aia, koe pepe mo ni lau koe pe, mangoa koe kau maa, sese kau maa anioni, to tonu e ki tau hoko koe kau maa oni oni. Pea koe mea pango e haoni, koe siasi e, koe umai peo whae lotu os, tau whiwhene ue siriana. Umai peo whae lotu os, huot pe ki tua lau i whima toa koe. Ta mai toko tāka te awa lau mahane hau maulot, ne alu ke ki se spente kosi e ta. A te ko hae kau mea ko lau i mai ki whamiri ko e hae ki whamiri ko lau i mai nau whai whekau. So ke wikai koe mea hi a siasi. Ka pau ke alu ke lotu ko alu sio whetake ke lau. No whako i epe mau taimi ho alu. Ko te alu ke lotu ko te ilo ko e anga hala kita.
te fie mau ai whakamaoni a ekos Isu Kraisi. Pau te alu ki ai ko hipo whakamaoni kita ekos Isu Kraisi. Koe ke te whanonge wholofola e tua, koe mea te nehanga whakatupure kina e te kita. Ai maoni koe kua te mau. Ia no whaki mai ekos Isu Kraisi i he tui. Iyo, o kou maoni au. Ko kau maoni ku whamaoni i he tui. Pea ulau kia paula e lomo arua ki ves fitu. Ne pehe e te mau tolu ko toa pe i loma. Ai koe kakai e o e siasi i loma. O feina e he otua. Kua ui ke maoni. Ke te mau tole alo o wha. Moi monu ia. Me otua koe tau tamai. Mo ekos Isu Kraisi. Suke. Koe kakai ko o feina e he otua. Matu ne reke tau o feina ki tau tole e he otua. Koe 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 anga hala. Ne ka pusi ki tau tole whatamo iwi mo atama. Me ngoe tapko i te ni ka matanga. Koe anga hala kakoeni. Koe mehi ekos Isu Kraisi. Koe hingoa kosi Isu Kraisi ko hoi fua anga. He koe ha. Koe iwi whulofula koe o tua ne whai ahanu baptaiso. Alo perena. Kuo hoi fua ki ai. Koe hoi fua anga e funga tāpuni koe. Ai koe o e puha fua kawa. Ne ui koe hoi fua anga koe talonia e o tua. Ne tu ua ngu selupim na e lanu koula hanga ki lalo pe. Hoi fua anga e. Fio anga e o tua. Pe haore wa Isu Kraisi taramai. Whulofula rewa o tua a koe ne baptaiso. Ma tuwe ahanu baptaiso koe ke taramai aho e koe o tolu e o tua. More ke mama. He ne reike haa mai tamai ia koe ne whulofula me langi. Pea koe lau mai e ne reike haa i hano sino na hifo e tatau e lupe. Koe alope o kutu i mahamani. Koe toko tolu, koe taha i o tua. E whangaia ke kau mahamonga, no tāren ke whewhikau mahamonga tana matara noa mea koe ni. Pau kua ren pe ki ai, e toko amore mo. Ma wahe ape toko me whamatara, ke pehe koe tolu o tua e whamatara ke baptaiso sisu. O i kai, koe toko tolu ia, koe taha i o tua en ko tahatu mea e tohi tapu. Koe kia tolu o tua e tohi tapu. Talamai e kisotu vai wanoa, vesi waa ke te tātoi, o na ia toi o tua ke, o ua aki au. Koe taha pe o tua, taha mate pe o tua. Kaike, tek nao tolu ku o feina e o tua i loma, koe kakai, o kuia tek mo tolu e alo ofa, me monu ia, mehe o tua, koe tau tamai, mo e ekos Isu Kraisi. Koe tek tau tolu e alo ofa, koe kresia e o tua, koe ekos Isu Kraisi. Mo e monu ia, koe tek tau tolu, koe ekos Isu Kraisi. Aia, o kai ke tau mo oi tato koe Koe Siasi. Pe kono mo ni ia. Nga mo e ki kai ngalotu ko tau i. Ko lau mea koe kakai ia. O nau tui ke ekos Isu Kraisi. O kei beka wanga halai. O kei beka o tai tui o kui ai. He ai koe mea ke te upehe koe sias maa onyo ni ki mau tau koe sias hao hao. Te upehe koe mea koe mau tui ki ai. Koe mea mo ni e koe ke tui tako tau pehe ki ai. I sias o tau hi. Pe koe whabeke pehe me lai mama. O te mofu pehe koe sias mutore kau maa onyo ni. He koe maa onyo ni koe mea he o tua ule o mai ke te tau tau. Koe mea mea sias ke te tau tau ke tau maa. He koe ha. Koe he tau wanga hala ko toa pe. Sike lomo vai tolu vesi wa tolu. Ko tau whai anga hala ko toa pe. Pe ko tau tō mui e whamalo me he o tua. Pe ko lomo vai o no vesi tolu tau mai ke te tau tolu. Koe tau tongi o anga hala koe mate. Tau tongi anga hala koe mate. Ko whai anga hala ko toa pe. Koe tau tongi anga hala koe mate. Ka koe ha. Ka koe ka whatonu hia i ki tau tolu. He ofa maata a tābe ai o tua koe uhi. Koe to tongi hui i a karaisi. Whanongo whamatara te mene. Koe tongi hui koe na whai a karaisi upe. Whatonu hia i tato he ofa mata tābe. So koe whamaa onyo ni e. Koe whailea whatonu hia. Koe tau pe me whamaa onyo ni. Koe ofa mata tābe o tua na whai ke te tauto. O koe koe siasi au ne o mai whatonu hia ke te tauto. Ta tau pe koe maa monga pe koe ue siriana pe koe sias katolika lo more ke mama. O kai lau pe koe kainot kuno ko tau. He koe ke mo ate maa tolu maa mo tolu. Ha maa onyo. Koe maa onyo ni me ko mai si Isu Kraisi maa tauto. Pero wheka mo mea ki kai ngā tō ko tau i. Kena o te nāra tō whamaro i ka kai ki o mai ke tau siasi. Ko he ke mua tāi siasi. Kai wheka i ka kai ke nau mai ka si Isu Kraisi. Ke nau mao mo i pa whamaro i nau tō i e ofa mā tātā pe ko i ka tō tongi uhu. Ka hanu mahu inga tō tongi uhu. Ko tō tongi uhu i u ke whai ko alo whakatau mai fo i maa me whakakoloa sia ina. Mea na whai si Isu Kraisi ma tau tō. Whakapōpura i tau tō ko tō pe e anga hala ki he mate. Ko whare koloa na tau i ai. Koe nai koloa ki tato he anga hala moe mate moe mala ia. Hao si Isu Kraisi mano tātaa whakatau a ki tau tolu. Whakafoki ki tau tolu. Nei whakatau ke hai. Koe ke whakatau ke te volo. Koe whakatau ke o tua koe o tua na tau anga hala ki ai. Koe te volo koe mea ngau e be o tua ke tau whae ke tau anga hala. Ka nei whakatau ki tau tolu whakafoki. Pa koe ai. Tala maria vai e loma vai valu. Ni mai ves valu. Moe hiwa whahaya tua ni ofre te tau tolu. O tonga pe tau ke anga hala. Pe kia Kraisi ma tau tolu. Koe ai. Ka pau ko whakatonu hea en ki tau tō akono tātā.
hua noa tau whakamo ui ka whai e te ia. Ia me hono hou hau e whakamāua e Otua o kutu nuku mai kai. Ko whambe ke whamahino. Koe siasi o e Otua. Koe siasi o Sisu Christ. Koe siasi o Otua. E siasi whakakolo koe nei whotu e ka apostolo. Siasi o tau kau ke siasi whakakolo. Koe hemu e siasi ta e hamai. Koe siasi o Otua o kau ke kau maa unioni ko toa pe. Talu me imua ko whamaa unioni. Koe mea i e eik ko Sisu Christ. Pea kuhi ne kau maa unioni ko ia. Koe kau Christian. Tamai mau kore ke te koe. Tu mua ho mo ni ke mau whanonga i whaineno a ke mau mo i ahmo e po. Sisu Christ ko mau whamo oi. Amen. Marawa tu mo mea mai. Mo mea. Tua whai.